ریوبریا کانتونا جزیرش بو پنابرین باجار حسکی یکوشبر شر رویانه کامپک لگنده گری رش یک گریدای باجار دیریک وکر و با ارمانجا شوباندنا روشا پنابرین وی کامپه شاندکش هفسروکاتیا کانتونا جزیره سردان وان کر. طبعا بعض الهجمات اللي صارت على الحسكه او ايريشين كل سر هن تاخن حسكه وكا نشوا هاتن كرن هشتن كو خلكي ماج حسكه كوچبر ببن وبچن هن دفرندن امجي وكا هفسروكاتيه كانتونا جزيره وانجمنا جي بي جي كار مبلز كامبك جو كوچبرن حسكه رفكر هلبت اموان وكا پنابر حساب ناكن جبركو او خلكي منا تانها مالباتن گوگهشتنا وی کامپین نیزی 300 مالباتیه الگوری گوتنا هن پنابران وانج بو موشکن داعش جمال خور رویانه و هیوید کن کو شر راوسته و جارک دین وگرن باجار خواه هذا الوقت مش حسك يعني مش كلاس يعني ام جور رويان الشر شتدر باص بالنشوه في شك داويت النشوه ما ام تفجل لي خوانات راسي بيرك مالبات ما يقش ام نهكسن هذا الفيديو شار مخيمه دانمه يعني وقت بيجي هذا تخسي جمرنكن حملت جمر تقدمينن اف جنا پنابر نخوشه لجبر روشا آلوز او نجاره کلوه کامپه بمینه و دیار کو مالبات اوی بود دقت هنج زاروکن وی مانه باجار حسکه و یه دنجی هاتنه وی کامپه امش كلاسين دشقات شكي ما زاروكي خو كشكي خو مروان دج ستيفان يهوديا محيا مخوغيان در امرن جبازاني وشيكي وشقات شكي مهاتن هبال تخسيرنا كجالي مدد معانين فيدا وشقات شكي هي واصور جالي ما تخسير نكرن جدر مان بج شيكا كبه وفودي هم از نظام بي بخو دلم جي زاروكي بيو مخورتي وش بيات جبلی وی کامپه هجمارک دبستانین گوندوار دیریکش بو پنابرین حسکی هاتنه وکرین و پنابر جی لی نشتجی بونه. آزاد چمکاری روداو کامپا گری رش